va hetelela va Eso soming sarom galon FM akwamkela kwalang stitch reshurko nhlekan lo mina nikhalanga pet matebula ngwana rsimato wa jimo xitlangu motion ratana jaja makunela wandandatsi hitaka wena thui hirila a studio 1 again live tsala ku nongonoko Afrika wa vulavula kamngana lonene FM makombandle a studio 4 nena ncindana yimane hitwa ku hi unda le mavengeleni hi ta kota ku ya yisa mahlweni andakalesi Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus Eso soming sarom galon FM akwamkela kwala ngisela stitch reshurko nongonoko Afrika wa vulavula msumbunuku lo ungana timagato tala mingsero wa me tin'wanta to ekuva mabandla yo fana na va Freedom Front Plus va simeke pfhumba ra vora ku gangisela tivoti kasi ke ku tlha ku va na va UDM na va nga endla tani va ku hey na hina lava mi swi tiva ku ri kahle kahle hi langutane na yini eka nhlawulo wa 2024 se ta va ka hi bula na General Bantu Holomisa la ya ka hafu ku bila ya khomembere twa ku va ri yini bona va tshembisa yini ka vaaki ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku ku na swivulavulo swo tala swi kombisaka leswaku ongeti vele ku fambeni ka bandla leri ri nga kusuhi no ti fela kumbe ro ti khisamela hi matsolo hikokwalaho ka ku va tinhlanhla ta vanhu lava va votelaka ti vona ke ti khatiya ehansi kasi ke swin'wana leswi nga humelela timhaka ta leswaku mi ta tsundzuka vanhu lava va nga hunda emisaveni engozini ya bazi loko va vuya eka rally liya ya manifesto ya ANC nkombo wa vona loko ni nga hoxisi va vuye va yisiwa tindlwini ta vona to hetelela hi ndlela yaleyo se ni tshemba ku mimoya ya vona yi ta ya mahlweni yi etlela hi kurhula na mindyangu leyi nga khumbeka yi ta va yi kha yi ya mahlweni yi hola hi ndlela yeleyo mirini va Freedom Front Plus lava vengi hina vo sungula ku vona leswaku timanifesto ta hina kumbe manifesto ya hina yi va koho hi tindzimi hinkwato ta ximfumo ta Afrika-Dzonga Xitsonga Xivenda Xipedi hinkwato va Freedom Front Plus va tlhela va ndla futhi na braille ya lava va nga voneki va ku lava nga ta hlaya kunene hi tintiho va ta kota ku swi twa ku swi endlisa ku yini a hi ku vona mhaka na vanhu van'wana va kha va hlamarisana hi ku vona ku tala ka vanhu va vantima eka vandla leriya kasi i mani engeti i ra valungu Freedom Front Plus okay sa hi ku tumikisera me eka 0860002543 hi twa timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ka u ri na tona nhlekani lowu hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena ka mhaka yoleyo hi ndlela yeleyo ka nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 kasi ke mi nga tlhela mi kandziyisa rito ka 0657443911 loko mi kandziyisa rito mi nga fana na nkulukumba luya a ngeti hey swakudya swi vula ku siku hi file i ta va cedani i ta va xiyimise ku lunga ku hi ta kota ku xi twa ku kahle kahle muyingiseri loyi a ku yini kambe a hi ku tumikisa rome 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela hayi na laha hi vulavuli leswiya swa ku Kaizer Chiefs lembe leri a hi si tshama hi howisa hina hi vulavuli hi swona swa bolo hayi na swa bolo hi ngheni kwalani hina hi vulavula hi timhaka ta tiko hi ndlela leyo nhlangana buti Rich Nkuzana lava va vonaka timhaka ta ku landzelela leswi swi nga vukorhokeri kusuka ka va ka Masingita Group of Companies lexi nga ni tsakisa i ku mari vona patela i Arman liya kambe liya kusuka hala kaya hala 536 nda ikamba kahle kambe patela ra kusuka hala ilim riya Giyani laha ku na crawl laya veri hayi swi tiyisisiwile ku traffic circle yi ta va koho ku mi ta kota ku va muhuma kahle hi ndlela leyo se swin'wana swa leswi hi nga swi vuyisaka ka n'wina tanihi vayingiseri muyingiseri wo sungula hi loyi nhleka Khalanga papa mi pfukile na sweswi mi hi twaka papa hina nchumu mani n'wina hi ngo vo hi vatuma Khalanga
No man ndzi tshama le bush man. Yeah. Pati ra kusuka Khotinderi ya fika Mangeleti. Loko na mpfula a ri fambeki. Se loko ku hela amhaka mpfula ndzi vona vavanuna na vavasati ku va ku ri vo va zamaka ku chela hi mabari na mafoxolo. So inana xa mehe xi tisaka xo i ku tanihileswi va mfumo va yingisela mara loko se ku fika a nkarhi wa ku karhi wun'wana ku lunghisiwa mapatu lamawa a va ha bukiwi vanhu lavaya se ku va bukiwa candidate department ya ku macomrade se hi wo ma ta va ma qachiwa se a ni ta ku mi a ni ta phila ka tihosi na tindhuna na va masipala ku vanhu lava a va bukiwa lava sweswi va karhi va cheletela ka misava ku ri hisa jambo mara vo va zama ku hi kota ku hi famba kahle mara loko se ku ri na swintirhwantirhwa sweswiya a va le ku bukiweni khalanga vanhu lava kambe mi nga rivali ku va loya hi ku tinyiketela vo hi voxe a va vitaniwanga hi munhu a va vitananga hi munhu mara me se loko ku thoriwa un'wana na un'wana na mfanelo ya ku phikizanela poso yaleyo mara khalanga ni vula ku mara ku sweswiwa phela a masipala hi ya fanele vona swa nkarhi n'wana la patini loko ni timpfula hi zama ku famba kahle mara loko voho va tinyiketela khalanga na wo mfumo futhi mara vanhu lava impela va yi endlela ntirho hi nga fanele hi wu endla i ri hi zama ku nkarhi n'wana loko tshika ku huma swintirho vana va bukiwa khalanga phela ri va ri loko se ho lava ku ta tirhisa sweswo swi vula ku vanhu vo to ta sweswiwani va ku okay lawani ku nga va na ntirho se va hamba va tinyikela ivi na lava va fanele va thola va nga voni xidingo xa ku hatlisa va thola hikuva vanhu va tinyikerile masibo ivi na siku va tholaka loko va thola va tlhela va teka va nyiketela vona va lava a va tinyikerile swi va swi nga ha ri feka lava van'wana lava va nga ta va kha va laha ntirho okay mara khalanga ka tindhawu ta mfumo ku na lava ku nkarhi n'wana va ku va volunteer khala swi kombisa ku misa munhu volunteer va ku volunteer malembe yo hlaya mara leswi a wu fanele a thoriwa se mara ni vula leswaku na voho va va nyiketela khalanga mara a fanekele va masipala na voho va va buka khalanga hi ku phela ri va ri hisa a ni ri me a va yi laya hi ku ve ni va bukele ku vo va buke ku va kuma swithoranda sweswo kumbe swirandala mara masipala khalanga a fanele a va hlometela hi tihlo rin'wana nametweni dange khalanga 0860002543 namana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ka ku haxela twi hi tirhila a masingita mall hela hi nga khona mingiseri wa mehe wena u ri yini ke timhaka leti u nga ti khoma ti ri yini ka 0860002543 un'wana hi loyi nhleka nhlekani mpfukeni botpet mpfukeni minjhani kona xikhulu akhenza ayi botpet laha hi na concern mi swi tiva kahle ku sweswi ya ka ti-national election ya ku voting se botpet ti-party leti ti tele ngopfu botpet ene mi swi twisisa kahle ku government leyi nga kona sweswiwa ku nga ku ri na ti-challenges to karhi like load shedding pfumaleka ka mati hi ndlela yaliya na unemployment loko vanhu va nga ri ku tirheni na ku va vana va tsandzeka ku nghena swikolweni mara ti-party leti botpet ni vona hi nga ku se ti tele ngopfu loko a ni nga swi tivi ku maybe a ku fanele ku cinciwe constitution and then ti-party leti hambi to va at least 5 or 3 the way leswi ti nga tarisa yi swona na concern hi ku mi ta tsundzuka botpet like vo atshana pitori joveke Nelson Mandela Bay Eastern Cape i collision ti-municipality ta ko ku fuma mihlangano ya ti-party va dzima va ri ku holoveni leswi fikaka swi disturba vukorhokeri ka vaakatiko se na lava ku advise vanhu va South Africa ku the way leswi ti-party leti nga ta a va languti party leyi nga ta fika va vona ku ingaku yi ta ali va nga va nyike switshembiso ti-manifesto ku va ta ndla yini na yini loko va teka mfumo mara vaakatiko a lava ku va advise a va choose party ya yi hikokwalaho ka yini n'wina swi mi vava ku mi ze mi nghena ka Munghana Lonene FM mi ku mi la ku tsundzuxa vanhu ku a va teki khadi i ncini xi mi tisela ku mihleketo ya ku mi ku lava va vona hi voxe va nge swi koti ku ti langela handle ka ku tsundzuxiwa hi n'wena i mhaka ku xi xo sungula botpet ni kombisini ku ti-party ti tele ngopfu leti nga rejistara ka this 2024 national election tani ka xikombiso mi swi tiva kahle a Hammanskraal ku fuma ti-party ta ku hambanahambana municipality leyi ya ti-party ta ku hambanahambana
va hamata vanhu va le Hammanskraal ku hamata Mamelodi le Hammanskraal na kona mati ma ko ma huma xiphayiphani marimana khole ene ku dzima ku ciciwa meyara 3 months yin'wana na yin'wana va dzima va ri ku holoveni amatshan'wini ya ku prioritizewa service delivery even na kwale Nelson Mandela Bay va dzima even Johannesburg ku dzima ku ciciwa timeyara na speaker se loko sweswi ya ka national election board mi ta tsundzuka ku hi vota i-provincial na national se tiphati ti ya ku tela a parliament a Cape Town matshan'wini ku tirheliwa vaakatiko ku ya ku holoweni le parliament ku fana na sweswiya tanihiloko ni nge xikombiso le Pitori ne le Johannesburg ku ya ku holoweni so that's fine advice vaakatiko a va choose phati leyi nga ta va tirhela hayi tiphati leto tala board a ni ri phati ya leyi nga ta va tirhela va yi chuza ka tiphati to tala a hi swona it's all fair board it's all fair but mavona ku loko hi fika parliament swi lava ku nga va ku ri phati yo karhi nga ya edition 1 nga va ya board khalanga ku va ya vacindhani hi fika la hi hambana hi mavonelo matshan'wini hi yisa vukorhokeri ka vaakatiko so that's why mina advice vaakatiko ku a va choose phati leyi va vonaka hi nga ku leyi ta va tirhela phati ya yi-1 leyi nga ta kota ku akhawunta hayi vanhu vo tala vanhu loko za va group va nge akhawunti va nge tirheli vaakatiko vanhu valava board nametweni hlayisekani xikhulu okay 0860002543 na ku ra ku Afrika u vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela u nga tirhisa na X ivi hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini @Afrika Munghana Afrika ya C handle ka sweswo u hi bela riqingho ka 0860002543 hlekani Aye, me njhani papa kom njhani wekhalanga? hi pfukeni Va ve munisi Bushbuck region. a hi minisi A rila la Bush man, a hela xibambu lama. eish A swi tivi leswi vhiki ni vhiki loko ni rhwavile la. Vanhu va dlayanana ku khomiwe munhu a ku endleke nchumu a swi tivi leswaku hi fanele hi ya rila kwini. Hi endla njhani leswaku maphorisa kumbe government wa hali koho a swi tivi. i tindhawu tihi ta Bush leti ti khumbekaka botsi wa mina Tindhawu ta va Otley, Mkhuhlu, Mariti, ku famba ku ya hala ka game hala ka fika va likazi hinkwako kwaloma vanhu va le ku feni every week hi mhaka ya leswa mabottle store ya ku pfuliwa siku lovo hinkwavo ku za ku bithuni mpundzu vanhu va hali bottle store vanhu loko va suka laha bottle store va fanele van'wana va ya fa hi timovha van'wana va fanele va dlayanana van'wana va fanele va endla ma-teenage pregnant government loko ni xele u rila hi ma-teenage pregnant yi vanghela hileswaku pfumeleli vatsongwana va tshame nivusiku mahlathini ku za ku ba ma-half past 2 ma-2 nivusiku ku va fanele va hangalaka vanhu hikwalaho ka yini mi ku government yi pfumelela vana va tshama amakhwatini mhaka ya ku pfumela va nyiki malayisense ya ku pfula tavern mintirhi hi 2 nivusiku va le ku tshami vana va mani emahlathini kokwale matavern loko swilo swo biha hinkwaswo swi endleka nivusiku kasi kahle government yi lava ku lava government le ku sweswi ka election ya kheti government le swaku yi veki nawu lowu munhu un'wana fanele ka chavi nawu a fanele chavi phoyisa ndzi to president a ku la ku yengetele maphoyisa ma na ntirho wa nchumu leswi maphoyisa ma le ku khomeni mara solo vanhu va dlayeteliwe ntirho wa maphoyisa ku sweti maphoyisa ma khoma ma yisi khota vanhu va huma va ya va ta hona kasi kahle xi lavekaka va nga tlangisi mali ya tiko va ku vona ku kahle maphoyisa yo tala a va veki nawu wa strict lowu munhu a faneleke a chava mali wani ti ehleketela leswaku xana loko ni lava endli xilo xo karhi loko endzhaku ka swilo loko ku va ni kuma ku ta endleka yini na ye n'wini a va yen'we na tichava ka tlhela vuyeli endzhaku ka tshiki swilo leswi mara leswaku munhu u fanele a chave phoyisa tiphoyisa leya humba ku nivisiku hi ma-2 nivisiku va le mathaveni kwale va dlayana ka vona ni va leli ku ni phoyisa nkarhi walowo ene loko phoyisa ni fika u nga ya report ku hi ku na un'wanyana u la ku ndzi dlaya a ku no ndzi ku pfuni ku ve na nga ku va na tsala ni u ta balesa loko se ku ni tsala u ya balesa njhani ku ni tsala se va ku dlela lani kombela swa government leyi nga ta yi kheta ni government leyi nga ta cinca constitution yi veki nawu lowu munhu a fanele a chavi nawu a nga chavi phoyisa un'wana a nga ko a ti lusa yen'wini a nga lusi phoyisa a nga lusi ya government a ti lusa yen'wini leswaku loko ndo humeleli xo karhi
vanhu kuma ku ta endleka yini ye n'wina reverse ye n'wina mara sweswi vanhu vo tiendlela va tikuma swa ku nawulongo wa government leyi a va wu chavi loko a va wu chava fanele hinkwaswo leswi nga li kona leswi a va chavi nchumu se kombeni government yi nga ta veke nawu lowu hi nga ta wu chava hinkwerhu loko ndi yo tshama ndi ehleketa leswaku ndi va ndi ya hona mundzuku va tshika va ndi tiphazamisa va ndi khoma ti ta va ndi li nkingeni me n'wini ta ti tshikela mi ni ka khoma nga pholisa ne metelo papa ni khenseni leswi va swi vulaka papa layane a ni wa khale ngopfu kambe ni swi vonini mina vanhu va chava nawu ku nga ri maphorisa va chava nawu ku nga ri maphorisa mi vona munhu a chava no tshunela aka road sign munhu a chava no tshunela ka dirata yo tsemakanyisa kumbe yo ya ndelikani ya ku patu ri helela la sweswi va vekela dirata patwini a ri peli yi nga susiwanga hikuva vana va chavi nawu sweswi hi mhaka yini mara a hi tweni n'wana mingiselelo nhleka exikarhi boto wa mina exikarhi na vayingiseri hinkwavo va Afrika wa Vulavula mawuwa i khale vanhu va nga ri ku ntweni va ku awu se u yo kwatela botet a va busy se swa tshamiseka phati leyi va yi lavaka ku ya cinca constitution hambi ni nga yi vulangi hi vito hikuva ni hakelangi mali laha ku ni advertise se yi ready se no va na ene va yi tiva ya leyi mina ni yaku na vota ku yona hi yona yi nga ta cinca constitution letin'wana ti to mi tlhava ti-vaccine mi lova mi timeliwa mati na magezi ma famba se xitsundzuxi lexi namuntlha ni attenda workshop ya IEC ya ka province so va vulavula leswi swa nkoka leswi na ti-radio mi faneleke mi tsundzuxa vanhu veri hi mhaka ku to ku votiwa swa province na swa national mi ta kuma ku munhu un'wana u register a ri ka gofu kambe u le joni hi tirhi kumbe u ya ku cateni rini mi kuma ku le ka province yin'wana veri hi ku ya hi timetable ya vona va ta mi tivisa siku leri ni nga ta tivisa chief executive officer ya vona ku n'wina hi siku leri ra ti-29 mi ta va mi ri ka voting station yele swingerengere ku loko mi fika le va ta mi pfumelela ku vota xi xa sungula lexi mi nga va tsundzuxaka hi xona ku mi nga ku mi nge voti hi mhaka ku mi to mi nga ri kona laha mi nga to mi register kona xa vumbirhi lexi ni lavaka ku va tsundzuxa xona mi nga tshami mi ku a ni swi tivi ku ni votela yini a ni yi ku voteni hi ku leyi i 2024 yi fana na 1994 voti ya n'wina loko hi ya vota hi tele swi ta endla ku swi vonaka ku ni lava yini leswi a mi rila hi swona mi ta tsundzuka van'wana va ku leyi nge le ku fumeni yi fa yi rhanga yiwa hi ko yi nga ta vuya hi ko swi nga ta lunga van'wana va ku a hi cinceni mfumo va nga swi tivi ku ka endliwa yini se sweswi 2024 i 1994 ya hina a hi yeni ku voteni hambi munhu yo vhaka ka n'wina kumbe yo jikajika hi siku leri ra ti-29 n'wi byele ku hi rhanga ya jika le a voting station ku loko se ku huma hikokwalaho ka yini yi va 1994 yi nga vi 1999 kumbe yi nga vi 2019 loko mo langusa maregistarelo ya vanhu ku vota namuntlha va hi byele ku lava se va nga koka voters roll a swa ha fana leswiya swa ku mi kuma ku na vo ma 15,000 15 million sweswi va fika na 28 million hi 1994 a hi foli layini swinene hambileswi mina birthday ya mina ni wa ti-24 ta May ni fiki ku endeva ku wa voti ku va ni na 18 years se mara ni folini layini le Gijani se tilayini letiya ta 1994 a ti se tshama ti va kona futhi ka ti-elections hinkwato leti nga va kona mara ka leyi already a yi ya confirma ku a hi se tshama hi swivo leswi hi sweswi nyana kusukela hi December nyana ku fika sweswi se ku ngeteleke vanhu va 18 million a ku voteni se hi yona 1994 ya yena a hi yeni ku voteni and ya vota party leyi yi nga ta kota ku cinca constitution yi endla milawu leyi nga ta pfuna hina hayi ku va ku is the best constitution amisaveni hinkwayo mara yi kha yi nga yi pfuni nemetweni khenseni mawani 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka mingisero munghana nonene FM swi pfa swi vuya laha hi yo mhaka pfa
kama wani twa ngarani vulavuli kahle kambe swisini swi tshamisekisini sweswiwani ya fukubela awara ya 12 hi kumeni tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 na tatana hlulani Fanuel Magayisa ivi kusuka kwalano hi amukela the general Bantu Holomisa hi twako va ri yini vona manifesto ya voho ngopfungopfu loko hi langutaka ku i vandla leri a ri na kwalomu ya ka 14 wa switulu ka huvo ya endla milawu kambe ke sweswiwani va vulavurisa leswiwani va na switulu swimbirhi ntsena se swi vula yini leswiwani swi nga va swi ri ntiyiso ke ku ri ve le ku rhangeleni ka vandla leri ri nge le ku hundeni katsongo ke kambe ke sweswi a hi tweneni ku mahungu ya misava awara ya 1 ta emisekuini na tatana hlulani Fanuel Magayisa Kayisa khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula. Ya se xikweleti xexo a xi vangangi hi vatirhi protect vangi government se va nga va punish because sweswiwani mati ya ku ri 50 rand yo xava xinkwa yo xava malafu mambirhi ntsena sweswiwani ma swi vona swilo swi le ku durheni gezi ra kona i tirhisa 15 days ri vuya ri 1.5 i nga ri kona hi December i fambi hi ti 15 ta December i ye kaya i fambi hi ti 1 loko nga statement lexi ku i tirhise 1.5 from the 1 up to the 15 ma swi njhani and the 15 that if we tapa nampundla famba ni na madamu ani nga ko ve ku famba ku dzwi kwalani ka light loko mfambile light aka light so na jiza pfuka hi 3 light vituma hi 5 loko hi ta famba swi le swilo swona bot Hi kona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana lonene FM makombandlela. Eso so mixere umgana lona FM hi voyele makumena na minute ntsena ku bela wara ya 12 na ngona ko Afrika wa Vulavula ka mgana lona FM makombandlela ntari langutela ku bulana the general Bantu Holomisa ibo yibula kuna bona nhlekan lo etatwa ku manifesto yabo yifambe njani ekusuka le a Midrand akalaka estate indlela yoyole switikombo ngeti nga va hi ri na bona la line la imani va amukela hi twa ku va angula Mhlakazi, good afternoon and welcome to Mgadalon FM, the General. Good afternoon to you, sir, and good afternoon to our listeners. When my producer said we will be speaking to you, I was like, is he available? Because he should be tired about what happened on Saturday. No, I cannot be tired. This is what I'm getting paid for, to talk and engage people and listen to their problems and propose solutions. That's my work, daily bread. I see. Now, the UDM was launching its manifesto on Saturday. Yes. What were the takeout points there? We said that it would appear that the main causes, the main problem facing the country is that there is a clear disconnect between our people and their government. Hence, you will find that they don't get answers when they are complaining and saying there are unacceptable levels of corruption, poor economy, staggering joblessness, increasing crime, and dangerous lawlessness, crumbling infrastructure, unacceptable load shedding, as well as illegal influx of people from all over the world, Eastern Europe, Asia, the continent. They come here for resources to seek refuge and resources from the state. So that is the current situation, which we are witnessing as from the UDM's point of view. So is it issues I've highlighted? Is it the reason why you said? Okay, go ahead. So, go ahead. Okay, I'm saying, is it the reason why you said South Africa is in a crisis? That's precisely the reason why we're saying South Africa is in a crisis, and that there is this disconnect between its population and government. Take, for instance, in ESCOM, the electricity problem. You never know what is actually the cause
of the load shedding, because tomorrow you are told this, today you are told that. So the ANC has been lying to the people of South Africa. I doubt if you, even yourself, you know what is the cause of load shedding. Of course, I wouldn't know the general. Do you have an idea as to what is the cause? Because you were fortunate this weekend during your launch. We did not have that much of load shedding, which surprises people to say they are able to predict that we're going to have load shedding maybe next week on Tuesday. How and why, we wouldn't know. Yes, well, I was fortunate. I cannot justify or qualify why I was fortunate. But what the UDM is suggesting is that if we're in government tomorrow, we would approach the countries which we have signed bilateral agreements with, countries which have experience in dealing with electrification problems or energy problems, to come to South Africa and assist us in evaluating as to exactly what is the problem, so that when we take decisions to address the problem, we do so from an informed position. Right now, you are told the reason for load shedding is the coal is wet, or that plant is stripped, or there is a sabotage, and so on and so on. So we would be wise if we can take a country which has got an experience. And also, we need to effect and make sure that we don't get told by other countries outside. When we say South Africa needs to have an energy mix, that is coal, renewables, nuclear, as well as hydro. So we have to be proud about our country and utilize the resources properly. But firstly, let us know what is the cause of load shedding, because as you say, as you observed, it looks like it's a man-made. There is someone who is sitting in the war room to say, switch it off this weekend. There's Christmas, there's rugby, switch it off now. And so Now, when we started this conversation, General, you said there is dangerous lawlessness. What do you mean by that? Dangerous lawlessness, where people just go and take properties belonging to other people. Dangerous lawlessness, where you will find that even in town, you see people brandishing weapons and firing and shooting at random. Lawlessness is where the people, without even noticing the authorities that be, then you just see them blocking the streets. Others just go and take land and put shacks without at least approaching the municipality to say we need land to do A, B, C, D, E, so that you can warn the treasury that we would need services for this land, water, streets, electricity, and so on. So this is not on. You can't do that if you claim that there is government. There must be. This is not a jungle administration. There must be order. You were saying that as the leader of UDM, you are confident that the party will gain more seats in parliament after the elections. And when we look back, you had 14 and now you are having 2. Some are saying you are presiding on a dying party. What is your take on that? Yes, that's the perception. That's why we are saying we think that this time around there are low-hanging fruits. The environment is conducive for us to turn around the situation. The same argument we are putting can be said about the ruling party, which have been losing numbers, and they are now talking about renewal and to regain the strength. So this is politics.
Politics are like economic indicators of the stock exchange. They go down, up and down. I see. Now, why are you not part of the multi-party charter? Is a multi-party charter a regulated structure so that Holomisa and UDM must be part of that? Or is that your wishful thinking that I should be part of it? No. The UDM has openly said we are not going to be tossed around when it comes to issues of coalition. When we talk about coalition, we must know that we are all equal. Well, of course, we agree that there would be 3 election coalition discussions or plans. The United Democratic Movement had preferred to look at the issue of coalition only after the elections. But when it comes to issue of building the opposition in this country, we said let us register under one umbrella with IEC and keep our identities. All we would agree is to have a list representing all the parties, but register under one name. So DA ran away when we proposed that and proposed their trip to the moon and said, no, they can go to the moon. We'll see them when they come back. So we have no preconditions for, we're not putting any preconditions for working with any party in this country. We've proven our track record. Even after elections, we will continue to talk to all the parties. We are not fixated to one party or to say we can work with that party, we can work with that. That's not politics. We must wait for the voters to tell us how are we going to share the power in this country. There is an emerging consensus that there might not be an outright winner after 2024 election. I see. Let's conclude by you talking to the low-hanging fruits. And you might not believe this, but we had a listener just recently who was also complaining about the issue of lawlessness. He even said people are no longer afraid of the law. They are afraid that, or shall I say, they are expected to be afraid of policemen and women, which is not the right thing. They are supposed to be afraid of the law instead. So in your parting statement, what would you be your statement to the low-hanging fruits that are listening to you now? I would say the people must come out on the 29th of May and vote. If we do so, we will be making sure that we strengthen the checks and balances and that the issue of accountability will be improved. For a government which has distanced itself from the population of South Africa, we have to send a strong message that come 29th of May, there shall never be again one party dominance where we put our eggs in one basket. We have to make sure that the mistakes they have committed, let us vote for other parties who will correct those mistakes. These guys have been promising, we will fix this, we will fix that. But what we have seen is by them looting the state resources, corruption has been on the high. For them to take 38 billion rands, which was supposed to be invested with the Medupi and Kusile to generate more electricity so that we don't stay in the dark, live in the dark. That was the Hitachi and the Chancellor House. Chancellor House is the ANC investment company. So why must we put those people back in power? The crime is high. Everyone is complaining that you can never again leave your house or open the windows for fresh air at night. The chances are that people will get in and rape your kids.
The drugs are all over. So no, please, they must go. Ndikuvile mhlekazi. Go Thanks. to that. All right. Abule. Isa swimming serum galalon fem laba ibulana bona the general Bantu Holomisa laba ibulana bona kusuka ka UDM United Democratic Movement hindlela kuna kulukumba un'wana ni n'wi tiva ka Thomo a ri xirho xa vandla leri a ni swi tivi ku endleka yini sweswi wa ha ri xirho xa kona ke ma n'wi tsundzuka ya a ri na nduma swinene la Giala a ri xirho xa vandla leri ra United Democratic Movement hi ndlela yoyo leyi kambe ke a hi ku tumingisela mae kuwe u ri yini va vula tani va UDM va ri vona va tiyimisele ku tisa ku hambana va ngeri va swi tiva ku va suka ka 14 va suka eka 14 va ya ka switolo swimbirhi kambe na ku va ri na switolo swimbirhi hi ndlela yaleyo a swi va siveli ku va ri na ntshembo wa ku lembe leri va nga ta va na switolo swa le henhla ku tlula swimbirhi hikokwalaho ka ku va langute ku mbangu lowu nga kona n'waka wu le ka xiyimo xa kahle xa ku va nga kota ku kula tani hi vandla se va ngeri hayi hi yeleyo mhaka hina hi ri ta tisa ku hambana leswaku ku pfumala nawu tikweni a hi leswi swi nga ta hetelela swa ha ta ya mahlweni va vulavula kwala muyingiseri loyi n'wana ka vulavula kona hi ndlela yaleyo inongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela le ka 0860002543 inongona ku Afrika wa vulavula eka ku waxela wona twi kusuka a Giyani hi laha hi nga kona muyingiseri wa mina ta vuya isa mahlweni hi twa ku n'wemeri yini ka nomboro yale ya ntolovelo kambe sweswo hinkwaswo muyingiseri wa mina a hi swi endleni andakala ku hi ta va hi hundzela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula botpet na muhumelerisa loko hi herini phela na mina na swi twisi ku ri fanekele a dya yini kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makomba ndlela Cinta yini ku tlangela kulukumala ti komba ka swin'we va swi swa swiphiqo swa hina hi ndlela yeleyo ngopfungopfu loko ku langutiwa ka timhaka ta mphakelo wa swakudya na vuhlayiseki bya koho hi ndlela yeleyo kambe hi ku tumingisero mehe vatsweli va UDM va vulavurile n'wina mi ri yini 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo ta twa ku n'wangulo wa wena u ri yini u nga tirhisa na X hi kota ku twa ku ka X ko swi famba njhani a hi tweneni loko ku ri na un'wana muyingiseri loyi hi nga kotaka ku va hi vulavula na yena hi twa ku ye angula a ku yini hi timhaka leti ta mavandla leti ngopfungopfu lama nga le ku gangiseleni tivhoti hi ndlela yeleyo hi mamukeri ka Munghana Lonene FM nhleka okay swi tikomba ku nga se va na munhu laha mi ta tsundzuka ku ri loko hi ri a Giyani muhumelerisi wa mina i khoma khoma muchini khoma laya hi ndlela leya se swi endla ku va na ntirho wo tala hi ndlela yaleyo a ku botpet a hela la manyeleti swilo a swi fambi a hi na mati magondzo a ku fambeki i yin'wana ya nhlokomhaka ya siku rin'wana yaleyo kambe hi tweni n'wana muyingiseri loyi nhleka botpet njhani hi pfokeli papa minjhani n'wana awehlayisiwile a khensa me loko ku ri na wa ka IEC a ni ta va na xivutiso ka vona ku vona limiti ya vona ya ku teka mabandla va teka mabandla mangani ya ku nghena ka nhlawulo ya tipolotiki hikokwalaho ka yini vona ni botpet nhlayo leyi nga ku ri ku yi tele njhani kambe a ni ngo yi na vaseketeri swi vula ku un'wana na un'wana i ndla leswi mbilu yi rhandzaka swi ku ya hi leswi vumbiwa bya Afrika-Dzonga byi vulaka swona mara na ku tiva limiti ya vona ku va teka mabandla mangani vona ni a swa lawuleki sweswi botpet hi ta va na vona kwala vhikini muhumelerisi a va kha va vula tani ku hi ta va hi ka hi va lava ku va hi kota ku va hi nyika nxaxamelo wa hi laha va nga ta tirhisa ha kona ku fika loko hi ta vhota kumbexana na xivutiso xexo lexi hi ta sindziseka ku va hi va vutisa a mina na Richard Balo ka xihlahla inkombo Richard cancer 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana hi loyi muyingiseri a nga ha ri kona loyi ku qingo leri ri vuye ri tsema kambe ke a hi koti u nga tirhisana at Afrika Munghana X eka hi twa ku angula u ku yini ka timhaka leti hi bolaka hi to hi ndlela yeleyo un'wana muyingiseri loyi nhleka ahe botpet mpfukile hi pfukile n'wina minjhani
Hi pfukile ma. Botpet mina ni la ku vulavula hi le ya mavandla ma tipolitiki Botpet. Ni twa ni na ku vilela ku a ni voni ku hi ta fikelela leswi hi swi lavaka as tanihi tiko loko ha ri na mavandla mo tala so ma tipolitiki. Reason ya mina hi leyi Botpet. Vanhu lava va nga ku fometeleni ka mavandla ma tipolitiki loko mo landzelerisa a nga kona loyi a nga lo tiyimela a nga suki ka vandla rin'wana hinkwavo va huma ka mavandla mo karhi loko ri ku a va tiyimisele ku lava ku pfuna hina why va nga hlangani vona hinkwavo loko ku va la ta wisa mfumo lowu fumaka va foma vandla rin'we leri nga ta hetisela ku hambana unlike loko hi na mavandla mo tala so ku swi tikomba kahle ku laveka ku munhu a ti dyela swa yena la a ku laveki ku la ku tirheriwa hina tanihi vaakatiko loko a va la ku tirhela hina tanihi vaakatiko a wu fanele ku va na vandla rin'we leri lavaka ku wisa leri hi nge a ri hi tirheli sweswi no na mate mantwisisi loko ri ku a va la ku tirhela hina hi mpela ku nga ri timhaka ta ku tifumisa vona va ri voxe a va fomi vandla rin'we hi vhotela rona loko ri ku hi mpela ANC leyi nga koho sweswi a yi endli leswi hina hi lavaka swona tanihi vaakatiko hi ta wisa ku tshama hi kha hi rini loko ri ku hi ya vhotela vandla leri mindzuku hi vhotela leri swi vula ku vanhu va lava fomaka mavandla a va tiyimiselanga ku tirhela hina a ni va xi tiva xihoxo xa vandla leri fumaka hi ku va huma ka rona a va ta solva sweswo mara va lava ku solva va lava ku dya na vona so mara hi ta ya hi ya vhota a hi ri vanhu va nga yi va ya vhota a ku ri mavonelo ya mina tanihi mingiseri ku ri ni twa hi nga ku hambana a ku nge vi kona hambi hi heta ku vhota ha to hlupheka hi ya mahlweni a va tiyimiseli ku hi tirhela va hlangana va va xilo xin'we va vonisana ku mphakati lowu a wu le ku kumeni ka nchumu a hi endleni leswi why n'wana na n'wana vandla lexi mundzuku vandla lexi mundzuku va i ta huma ka rin'wana vandla ya ndla ra yena na loyi ya ndla ra yena va la ku ndla njhani kwalano va la ku tirhisa ku yini kambe mi vilelela yini hi ku hambi ku ri a kerekeni munhu wa huma a ya pfula hi kereke tikereke na to ti tele sweswi hikokwalaho ka yini mi nga vileli ene hinkwato ti khongela xikwembu xin'we se na mavandla ya tipolitiki ya tele hinkwawo ya ko ya lava ku korhokela yini good that's it mina lexi ni vilerisaka i ku Botpet a hi nge no nyika example a hi nge hi n'wina ne mi humile ka ANC na mina ni humile ka ANC loko mina ni huma ka ANC ni pfula vandla ra mina na n'wina mi pfula vandla ra n'wina wun'wana na yena Cindana a fika pfula ra yena na hi huma ka ANC Botpet mina na n'wina Macindana ha swi tiva ku lexi endlaka ku vaakatiko va nga kumi vukorhokeri kusuka ka vandla ra ANC i ncini hi mhaka ya ku hi huma aka rona so why mina na n'wina na Cindana hi nga hlanganisi tinhloko hi ri vambirhi hi kota ku wisa mfumo loko vaakatiko va kota ku kuma vukorhokeri loko i ze i lava ku tiyimela i ri wexe i lava ku va president i lava ku kota ku kuma leswi wu hi lavaka swona a wu lava ku endla leswi hina hi kombelaka swona tanihi vaakatiko swi nge olova Botpet a nga ku mi byela mavunwa mi ta swi vona na loko hi heta ku vhota ku ta va na hoyihoyi va ku ku xavisiwa tivhoti kwihi ku endleke yini hi mhaka ya yini hi mhaka ya ku a vanhu va lava va fanele va pfuna hina a va lava ku va united va vona va hlangana va ri xixin'we ANC Botpet yi nge yi wisi loko va hatla leswi swa ku endla mavandla left and right yi ta tshama yi ri ku pfuneni a ni mi byeli mavunwa ni khensile Botpet a hi tirheni 0860002543 nomero ka Afrika o vulavula ka munghana rona FM tsutukani mavonelo ya n'wina hina nghene helo ka mavonelo ya n'we hina u lava ku mi nyika nkarhi wa ku va mi kota ku tisa tlhelo ra rero mi va ku mi ri na ro ra mhaka yihi kumbe yihi leyi mi va ku mi yi khomile hi ndlela yaleyo 0860002543 hi ndlela yeleyo ku n'wina mi ri yini hi ndlela yoleyo un'wana mingiseri loyi nhleka ya Botpet ya mi pfuke hi vatomi njhani buti kheni balo hi makomba ndlela Gauteng Botpet ahe mina ni lava ku vulavula hi yo fana na le mingiseri laha humaka a heta ku hi vulavula ende yi kandziyile kahle ngopfu ku tala ka tiphati ta tipolitiki la South Africa a swi yisi ngopfu helo ni ta yi veka hi matlhelo mambirhi ro sungula loko hina vanhu lava hi nge hina hi votako hi karhi hi ri divided hi ri mintlawa yo kumbe yo hinda 20 ya tiphati hambi phati yo karhi yo wina a yi kumi support ya enough ka lava va nga hi votela hi mhaka ku a va talangi hi tele ngopfu hi divided hi ndlela yaleyo and ku va hi tele ku va ANC yi suka matimbeni a swi nge olovi
hikokwalaho ka yini mukusile olo xivutiso xa kahle ngopfu hi leswi ku va ANC yi suka a matimbeni hi ku ya hi percent a hi nge loko hi ri 100% wa vavhoti 53 va vota against ANC 47 va ta vota ANC so swi vula ku a yi ta va yi diwe hi Nisanani hi tivhoti mara sweswi hambiloko vo va lava i 50% party yi wina hi 50% ku va yi kota ku hindza ANC lava vanhu lava va nga yi votelangiki ANC leta va hindza 50% mara va hindza 50% ku ri ku a ve le ka party yin'we yo karhi hi swona swi nga ta endla ku hi nga vi na Nisanani na tipolitiki ta challenge that's why ANC sweswi a yi na pressure ngopfu ka ku i vamani va nga yi challengeaka hi mhaka ku vanhu lava va nga against yona vona hi voxe a va divided a va hlangananga so a va nge swi koti ku va yi lwisa ANC so ni tsakise hi xivutiso xa muyingiseri loyi a nga huma loko a ku vanhu lava va sukaka ka tiphati tin'wana loko ri ku a va ri na xivono xa ku va lava ku korhokela vaaki ANC a yi endli swona why vona va nga combine va endla phati yo karhi leyi nga ta va against ANC n'wana na n'wana ya ti endlela swa tikomba un'wana na un'wana i na agenda ya yena n'winyi loko a za pfula phati ya yena ni me twelve botwa me ni khensi bopete ni khensa ngopfu na Nisanani na muyingiseri wa n'wina mani wa vhiki leri nga hundza hi wa Mavonelo wa le bush luwa wu lava misava hi ri yexe a ni tshembele ku ta rikhoda xinavetiso lexiya u va ri ka yona swimani kahle bopete ekoma ku va khensa swinene ku lo sala second ti nga ri tingani va awara ya n'we miyingiseri wa Munghana FM awara ya n'we mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa kasi ke hi le ku hanyeni namuntlha la ku hava timhaka ta load shedding ku fika hi awara ya mune yi ta va yi ri kona hi awara ya mune load shedding kambe ku fika sweswi ku hava load shedding minjhani botpet mina ni nga tsaka loko mo hi byela ku ri i mani mastermind kumbe musendi wa mali ya 800,000 rand aka lava va nga duvula muyimbeleri aka hikuva vaduvuli va kumekile a va ri Swazini ku xota murhumi i Yuda Maluleke a ti vutisaka xivutiso xolexo hi nga vileli Yuda swi nge heleli moyeni hi ta hetelela hi swi kumini maphorisa va le ku lavisiseni van'wani va ri mukhomishinari wa xiphorisa le a KZN u le ku tirheni hi matimba swinene Mkhwanasi se a hi tivi ku swi ta hetelela swi fika kwihi hi ndlela yo yeleyo kambe ke sweswi a hi kotwi ku mahungu lama hi nga tshembisiwa wona ya awara ya n'we ya yimise ku yini a hi amukeleni tatana Hlulani Fanuel Magayisa landa xikan'we na vayingiseri khalanga i khale ni jahi ku bathwe lufu khalanga malimbile ya mina yi le ku vaveni khalanga hi weekend a ni vhakache ndhawini yin'wana va ri i Germiston ka Makawusi khalanga mi ni le ku hlamaleni loko va ku vanhu lava va zamazama a va ha ri kona khalanga loko mi la ku vona vanhu va zamazama khalanga va tele laha ka Makawusi vo jikajika khalanga ene mi va vona yini va famba va fake xilayitani kwalaya xindhawaneni xexiyani khalanga mani a ku kumiwe tiraka mani yi tele na misava yi fika yi diba misava liya laha mbhoveni luwa va nghenaka hi kona khalanga mi ta swi vona vanhu lava va ta tlhelela kaya mani khalanga va tele ka Makawusi i nqwava khalanga ntini nga ku yini mbilu ya mina ya vava mani khalanga mani inhlekani khalanga na muhumelerisi mina no la ta khumbanyana hala ka maphorisa halawani maphorisa ka hina ni ali mi le ku tirheni mara van'wani va n'wina matikhomelo ya n'wina ma nyumisa matikhomelo ya n'wina mata loko ni vona phorisa kha dzaha fole a ri ntirhweni ka ndhawu ya mani na mani ni twa nga ku swi yisa hansi ni twa nga ku a fane va nga endli swilo leswi phorisa khandziya transport ya mani na mani ni twa nga ku naswo swilo leswi a fane a nga endli phorisa ri fanele va na ndzhuti mani mi tikhoma kahle mi va na ndzhuti maphorisa na malebvu fumo malebvu phorisa ra malebvu a ni tivi mani zamani ku cinca mani phorisa ri kera kahle misisi va kahle a saseka phorisa a va kahle mani a wu kombela ri nga ku tikhoma kahle maphorisa inkomu kana vaxumi khalanga le ku titweni ti manifesto hi ku hambanahambana ka tona ti kahle
hambileswi swi ngo fana swilo swa koho mara ti kahle kambe mehe a ti ni koki rinoko to ni tisela ntsena ku South Africa hi ta za hi ya fa va hi seletela xa ha ri developing country xi nga se develop hi ku ti-border letiya ti pfulekile vahlampfa va nghena lava ta tala la South Africa va tlhela va endla migingiriko yo ka yi nga ri nawini mara ni swi twi vanhu va ka va swi vulavula ka ti-manifesto ta vona so a ni swi tivi budget ya ku eneta ti-country leta 53 va ta hi kuma kwini hi ku tele la South Africa ku tele inkomu hlekani lonene botpet kalanga i ntiyiso a ti-manifesto a kha ha ti vona ta tiphati hi ku hambanahambana ka tona na ti ayako ta valungu ti hoxaka na vanhu vantima swi kahle leswaku komba leswaku Africa we are one mina a ni ta ku vanhu a va vhoti hikuva va lava ku vuyeriwa nkarhi wa ku vhota hi ku tsakela a political party yo karhi ku yi mbala swo tshuka yi mbala swa yellow yi mbala swa green and gold whatsoever swi herile vanhu a va vhoti hi ku lava vuyeriwa tatana Ramaphosa va hi byele ku mintirho yi na ti-private sector va yimela ANC tatana Ramaphosa va te mintirho yi na ti-private sector leswi loko vandla ra vona ri hava mintirho so n'wi mi votaku mi vhota mi kha mi va na vukhef na vutihlamuleri swinene loko mi ya mi vhoteni mi vhotela ku kuma mintirho kumbe mi vhotela ku tihanyela na lava vhotelaka mintirho a va yi va vhota ti-private sector hi mhaka ku va vuletani va ku mintirho yi na valungu i na ku chaka khadi ka matani le kaya inkomu siwo botet inkomu botet ri baxomi botet a na comment na yona leya ya ti-politics botet mata lexi hlamarisaka ku komba ku agenda a hi yin'we laha a hi ku rescuer South Africa botet do you think tiphati leti nga pfuriwa ti nga tala botet until ku ya va tipheji tingana ka ballot paper ende vanhu lava a va nga ta tshama ndhawu yin'we botet ku hi nga yi rescuer njhani South Africa leswiwani i red flag botet yo komba ku ri loko wo ze i nghena palamende ku na mali botet that's why munhu un'wana na un'wana a lwela ku at least loko no kuma switulu swimbirhi swinharhi ni kota ku nghena palamende tani vanhu lava a va ta tshama hansi botet loko ri ku agenda i yin'we a ni mi xiyisi botet loko ri ku agenda ku ri yin'we botet yo pfuna South Africa a hi ta tshama ndhawu yin'we vanhu va ntima hinkwerhu musi a hi ta tshama ndhawu yin'we ku lunghisiwa botet inkomu botet bana riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543 khensile swinene n'wina hinkwenu mi nga kota ku kandziyisa rito ka 0657443911 ha khensa swinene ku va mi endle tani nongonoko lowu kavula i wa n'wina hi yo mhaka hi lava ku mi vulavula mi tisa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona hi ndlela yoleyo loko hi nga ha ri moyeni un'wana i ni fonerela a kombisa timhaka ta ku impela timhaka letiya ti nga vuriwa hi miyingiseri ta swibamu a Bushbuckridge kumbe tindhawu ta le kusuhi swi le ku tikiseleni matshamele ya vaaki hi ndlela yeleyo vugevenga lebyi byi tikombaka byi tinyike matimba byi andzile eka ndhawu yoleyo se i swin'wana swa leswi kumbexani lava va landzelaka timhaka ta ku vona leswaku nawu wa landzeleriwa kumbexani va nga heta lava swi landzelela va swi tekela nhlokweni ivi ku kumeka xintshunxo hi ndlela yaleyo ka vula vanhu va fanele va hanya handle ka ku chava se loko va ze va hanya va tshama va chuhile a tikweni ra ka vona swi hetelela swi va swi nga ha ri kahle hi ndlela yaleyo xana wena u ri yini ke 0860 002 swin'wana swi nga tala ni nga swi vona sweswi i timhaka ta ku onge ti vanhu va le ku tekeriweni tinomboro ta vona ivi vanhu va ti teka va ti yisa ka va lava ku teka timali va kombela timali xikombiso munhu a teka nomboro ya mina kumbe a teka nomboro yo karhi a teka xithombe xa mina kwala ka social media a xi vekela a ku hi me yena sa tsalela vanhu lava a nga va kuma kwala ka tinomboro tetiya ta mina a va tsala ku mina ni le ku lombeni mali mina ni le ku ndleni ka yini swi tikomba swi kha swi tala swinene ni vone nkulukumba un'wana a kha ni rhumela tinomboro ti fika tinharhu hinkwato ti kata ku hallo hi mina swimani mani vana na siku lerinene
se leswi ni nga hetelela ni swi dyondza ni dyondzisiwe so i ku veri loko kuma nomboro yi ku rhumela hungu i nga yi tivi kambe yi kha yi endla ungeti i munhu loyi i n'wi tivaka amatshan'wini ya ku i kwata i hlamula wo bloka i delete hi ku loko i hlamula i ve i va nyika ku va swi vona ku ho swi ri nomboro leyi ya tirha himpela yi na munhu se va ta tshama va ku sale ndzhaku i nga hetelela siku rin'wana na we va kota ku scama kahle ivi swi hetelela swi endla leswaku u hetelela u lahlekeriwa hi nhundzu leyi u nga va ku i tirhile hi ndlela yaleyo se yin'wana ya timhaka leti u nga ta ku kumbexana hi languta loko hi kha hi ya mahlweni ka 0860002543 kumbe u tirhisa mathebula dp@sabc.co.za Afrika munghana i x handle Afrika ya c a hi twina wena ku ri yini mingisero me kwalonga nga kona hleka aku se fika munhu la okay loko nga se fika munhu un'wana a nga ni byela i ri ntirho hi ta vulavula na yena ku ri minduku ne i kombisa hi ku wa vilerisiwa hi ku ongeti laya Agian ku na ndhawu leyi ku nga tshama lava va swo lahla ku nga ri na swi ri kusuhi na lomu ku dyeriwa ko ku na moshari a tlhelo ka restaurant leswi hi mativele ya vo loko swi fambelana na timhaka ta swa rihanyo a swi fanelanga swi va tano se ta n'wi nyika nkarhi wa ku va a hi hlamusela kahle ku i vulavula hi kwihi njhani a hi kuma nkarhi namuntlha se ta va minduku hi kota ku va hi bula na yena a hi hlamusela hi kenta hi mhaka yeleyo na timhaka tihi kumbe tihi leti hi nga va ku hi ri na tona tsundzukani nomboro ya ka Munghana Lonene hi yo yaleyi ya 0860225543 leya yin'wana mi nga yi kuma kwalomu mi nga yi kuma kona ni ya 079 ni na mfanelo ya ku hlamurisa swin'wana na swin'wana sweswi ni swi lavaka hi ku ya mina se hambana na yona loko mi lava ku pfuniwa tanani kwa ka 0860002543 un'wana kha vilela namuntlha ka ku yo loko twa ka radio ni ku ina ka radio i munhu un'wana laha handlela ka nomboro leyi ni munhu un'wana tshindana hi kumeni un'wana mani la ku vulavula ngopfu ni lava ku ni twa vona va vulavula ku va ri yini 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi nhleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhleka okay loko mi nga se va kona n'wina ni na switori swimbirhi ni lava ku mi hlayela swona muthori wa mina murhangeri wa mina loko u ka nga ni twangi ni hlayile lexi a nga ni ba ni dlaya loko a nga ni biya ni dlaya a ngo ni hlongowa leswiwani swi khumba nkuna crawl va ri xana mi hola mudende wa vakokwani hi na mhaka na n'wina tanani mi ta hola mudende wa n'wina enkuna crawl hi ti 5 na ti 6 Nyenyankulu 2024 hi ta hakelela 200 wa customer xibazana xo tlhelela ekaya local trips only xo famba xi kumeka enkuna crawl ntsena vangeri loyi riwani hungu se ri kongomisiwa ka vaxavi lava kumekaka a Masingita Mall, Masingita Plaza, Masingita Crossings na Mangalani Shopping Center vangeri vakokwani mina nkoka eka hina ha mi rhamba eGiyani ne le ka Malamulele ku mi ta hola mudende wa n'wina eka mavhengele ya le ka Masingita a Masingita Mall, Masingita Plaza, Masingita Crossings, Mangalani Shopping Center hi mi lulamisele leswinene tanani mi ta ti vonela hi n'wexe hi ti 5 Nyenyankulu 2024 hungu leri ri tisiwa ka n'wina hi va Masingita Group of Companies hi sweswo mingisero me ni tshemba ku kwalano hi hundzile se imani ya ka tlhelo lerin'wana futhi ni nga swi teka muyingiseri na swi tiva ku muhumelerisi ondla hi vomu ku a nga ni tiseli muyingiseri hi ku wa ha lava ni sungula ni hundzisa swiyenge leswiwani hi havumbirhi ka swona ku na ku cinca kuntshwa ku tlhela ku nyanyula endyangwini wa SABC2 kusukela hi siku ra vumune ra Nyenyankulu ku nga namuntlha game show nongonoko lowu wo cinca vutomi bya vanhu deal or no deal lowu fambisiwaka hi Katlego Mabuwe wu rhurhela eka SABC2 exikarhi ka vhiki hi hafu kumbe awara ya tsevu ni madyambu SABC2 it's where you belong ni hetile ncindani ku mi hlayela hinkwaswo leswi mi lava ni mi hlayela swo
sa yeren ka vayingiseri 0860002543 ayi mtsweleni kumi angula mkuyi wo sungula hilo nhleka minjhani papa hi pfukile minjhani pfukele ngobo mina botpet a ni la ku hlamula kambe yo ni twa vutlemi ku hi pfukile hi ngovona swi vula ku hi nge heti ku xewetana lo kambe hambiswiritano mi ri mina ku angula ka yini a ni la ku angula ka leyo mavandla ma tele ma tipolotiki hi ku vona ka mina botpet swi kahle swilo leswiyani hi ndlela leyiwani xo sungula vumbiwa bya pfumela ku ri swi endliwa tano xa vumbirhi vanhu hakanyingi loko va suka ka mavandla man'wana ku va ku ri na leswi va lavaka ku ri swi implementiwa mavandla lama va ri ka wona maala swi vula ku loko maala va fanele va languta vandla leri ri nga ta endla ku va implementa leswi va swi lavaka loko va vona ku ri hava swi vula ku va fanele va sungula vandla ra vona ende loko vandla ri ze ri va vandla swi vula ku ri na ti-constituencies ri na nhlayo leyi lavekaka ku ri ku va vandla a South Africa lexi xi endlaka ku ANC yi tshama yi ri ku wineni mina ni dyondze ku ri vanhu vo tala lava sapotaka ANC va loyal ka ANC irrespective ku n'wina mi ta fika mi sola ANC mi ku ANC a yi kahle ANC yi le ku ndleni yini yi le ku yiveni mara hi ku va loyal ka mavandla ma vona va stika kwalaya swin'wana vanhu vo tala lava va nghenaka laha botpet a va voti xa vona i ku complain mara a ku fike siku ra ti-election mi ta twa va ku mina swo vota swi ni pfuni nchumu so mina lexi ni nga tsundzuxaka vanhu a hi humeni hi xitalo hi ya vhota hi vhotela ku cinca loko ku ri ku swi lava ku cinca ku va kona hi languta kwalaha ka ballot paper ku ri hi rihi vandla leri kumbe i hlaya ti-manifesto ta mavandla i vona ku hi rihi leri ri khavharaku leswi mina ni swi lavaka ivi ni ya vhota hi ndlela yaleyo no na mi twa na khensa swinene loko mi tena tlhelo rolero i rin'wana ra matlhelo lawa tanihi rixaka hi lavaka ku hi dyondzisana hi lemukisana kambe leswi ni nga ta kaneta swona hi leswi a swo mi ku lava nghenaka laha a va vota hayi sweswo a hi swi tivi fambile mingiseri luya okay patu leri ya ni vulavula hi rona AR 578 lera kusuka a Lutrigat ri ya a Giyani ya 578 R 578 se ve ri laya a nkuna crawl ku se swi pasile ku fane ku ndliwa traffic circle himpela a ku ngheneki a ku humeki a ku emayivo maka ko se loko vo lunghisa traffic circle liya Butterich na vatshemba loko va ni byela swilo swi va swi ri ntiyiso a ni kha ni vula na Butterich Nkozana va kombisa swoleswo ku ta lunghisiwa mhaka liya ya nkuna crawl kusuka le ka Masingita group of companies kama yetu un'wana mingiseri loyi hlaka hayi Butkalanga papa hello minjani hello aye mi le ku ntweni Butkalanga ne mi twa kahle mina ni la ku sapotana na lava nga nghena va vulavula hi timhaka ta ti-party ta ku tala ti-party ta hina a ti na control mintirho yin'wana i nghenini a vula ku ri loko za ku pfiwa ti-party swi komba ku ri a parliament ku na red flag komba ku ri ku na mali and loko ni cheka swin'wana hi minkarhi leya wa apartheid lowa mabuni ti-party leto a ti nga ri kona hi ndlela ku fana leyi se constitution yi pfumelela munhu un'wana na un'wana ku ri a ti endlela swa yena la South Africa and ku ti endleleni swa vona a ni voni ku ri swi tisa ku cinca a swi tisi nchumu swi endla ku ri vanhu va nga kumi a vukorhokeri a tindhawini ta ku hambanahambana sweswo ku na ti-party I don't know how many parties la South Africa wun'wana wako heta ku vula sweswi ku loko ti tele swi endlaku hi ku kota ku va na ntlhontlho wa ku vanhu va kota ka korhokeriwa hi mhaka ku na mphikizano wu va wu tele no a hi swona ku na kumbe i botha or i mani a nga tshama a vula va ku i na racist a ku munhu wa ntima i ta tikuma a tshame a storage-ini a nga sonisa ku i storage just cause i lava ku fuma tiko ende kanene ya swona swi le ku endlekeni swi le ku endlekeni munhu wa ntima i tshama ka storage vhiki hinkwaro loko u fonela a vukorhokeri va tata after 7 days after 7 days storage yi karhi yi tsutsuma ya hansi na le henhla se hi swi toloverile special claim yi ta tshama kona last week yi tshame a storage for 3 weeks
va fona va ta ku nyika reference number va ta nyika reference number fana hinkwini hinkwini n'we va ta fona reference number ya fana hinkwini mara ku ri va ta tshama hi nkarhi lowa mabunu a wu nga ri na tourism license man a wu nga ri na lexi va ngo i tender u dine ri bootpad wena ku vona munhu a tirha staratini a fika nampundzu a ku ya ku tirheni a khurhela starata va mbale art overall va tirha government sweswo va ta ku byela hi tender ni va vonini na namuntlha ni va vonini kwala Giyani laha va koho va mani van'wana va kha va kukula switarata hala va mbale ti-worksuit ti kota ku GGM bya green mara i tender yuliya yi ta hela loko hi helini mi ta kuma starata xitlhumisi na mabyanyi loko hina hi kula a hi vona vanhu va kukula switarati va khurhela va endla swilo swa ku tala a switaratini xitarati a swi maintainiwa ku na xitarati xin'wana xa kusuka a khonoko xi ya manyeleti xitarati lexa hi nkarhi wa nkulukumba loyi a nga lova luya ntsan'wisi a swi maintainiwa every year xitarati va yimela nchile xi huma ti-pothole xi tlhatlhamula xitarati xi va xi nga ri na order hikuva va nga ta xi lunghisa ene xi lunghisiwa yini hi tender hi nkarhi wa ntsan'wisi a nga ri na tender government yo fika yi maintaina xitarati swilo swi saseka sweswo everything yi tender xilo a xi nge lunghi handle ka tender i nkarhi wa hina vanhu vantima hina vanhu vantima a hi nyikiwanga hina vanhu vantima ha hluleka mina na divotelela mabunu mara ni ngo tsan'wisa ku ri munhu wa ntima lo mi n'wi temendelaku se loko mi n'wi temendela mi tlhe mi ku vanhu va ntima a hi nyikiwangi mi mbala njhani ni vula ku ri hi nkarhi lowu ntsan'wisi swilo a swa famba kahle a nga ri na leswi hi swi vonaka leswi hi swi vonaka sweswo swi nga ri kona leswi starata asiment ku te ku nghena n'wana ku ri maphodi a teka tigandaganda hinkwato a ti yisa le bushbuckers a ya maintainiwa ku khurheliwa starata hi siku ra nkosi i munhu wa ntima leyi loko nga ri na nkosi starata xi khurheliwa ku nghena khatatile nkarhi nkosi va ku na nkosi le ka khosa ku na nkosi ka manimani hikosi starata xi nga ta hlasa xi khurheliwa ntsena ni khensini khala na metwela papa okay lava nga ni pfuna ku va ni tiva ku vito ra gondzo leriya ra Giyani ku ya a Lotrigat i tatana Basil Baloyi va suka ka ndhawu leyi ya timhaka ta mapatu na miako a mupani ene hi vona va fane na swa ni tsundzuxa hi vona va fane va ta ni byela ku mhaka leya ya le Msoni yi fambe njhani va tlhe va ni tsundzuxa na ku va fika kwihi timhaka ta patu ra ka Thomo ku ya ka Hlomela ni mani ni a ni vale ni va kumini va ta hi hlamula swa swoleswo kambe swiritano nongonoko lowu humelesiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Matevula a hi hlangana na nongonoko lowu fanaka Mundzuku ivi hi ku tisela wona kusuka studio 13 Apolokwane handle ka sweswo mana siku lanene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni dzumba ra mina na Ike Ngobeni ku ya mahlweni loko hi amukele tatana Hlulani Fanuel Magayisa va hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta kambe va nga va chayiseli ku te un'wana arets ya lo atako hlekani wa n'wina wu vule unene